Майго кіраўніка. Оу, доп, 6-7. Yes. Чик-чик-чик. Пум-пум-пум. Ось що тут відбувається на стрімі майго кіраўніка. Ось я вам покажу дошки. Ось вони. Ви їх можете глядеть. Так. Мой кіраўнік стрімер. Оу, єс. Ось зараз я йду по стежці. Доп. Yes, як написано у філологічній книзі. О, ось тут я буду робити піци. Мама мія. Слупочок. Батько сказав, треба його придзяўбсці до подлоги, якой тут нема. А гэта що такое? It's a camera. О, новая камера. О, яким добрим я настане. Камера. Всі бояться этой камери, мабуть. Що вам показати? Що вам розказати? Нічого. О, хтось на стрім прийшов. Навошта? Где Веня? Чик-чик. Оу! Хтось розмножився і тепер його 5. О, як тут усе виглядає. Оу! Беляшик. Это что, дикий белый кот? Пупсик. Кто такой пупсик? Мы таких не ведаем. Это что? Навумович? Навумович, это вы? О, ну! Навумович, гляди, все сгорело. Теперь будет твоя хата будет тут ось так гулять. О, но робот-машина гулять. До речі, робот – это чеське слово з Чехії, здається. Что? Ха-ха. Веня! А где Веня? О, Веня тут, малайчинка. Веня, я тебя люблю, Буська тебе. Муа. Коли ты приедешь в вёску, чтобы мы тебе парили у лазни, ось так, ось веничками, пам тебе, чтоб ты, ага, плачешь, да? Веня, гляди, ось якое вогнище будем тут робить, коли ты приедешь. Ось такое. А показать, что мы будем есть, Веня, коли ты приедешь? Мы будем есть и пиццу с этой помпейской мама мия печи. А Беляш вон там бегал негде. Мама мия печь стоит тут така уже давно, але мы зробим навес и будем продавать пиццу. Мама мия. Оу. Веня, напишите, якія назвы для... Оу, яшчар, беларускі яшчар. Куды ён паполз?
наступіў сюды, а адтуль выпаўз беларускі яшчар, той самы, які ваяваў з древними русами. Так. І перамог. Ось тут можна будзе все перакапаць. І будзе тут Венечка гуляць у волейбол. Оу, ес. Або калі перакласці, Валя мяч. Оу, кветочки. Веня, тут все было у траве, а я все скосил. Ты бачишь, Веня, я все скосил. Оу, оу, оу. Доп, доп, доп. Yes, yes, yes. Оу-хо-хо. Я тут косил, и там косил. И ось 2 дні косил, и штосьці скосил. Ось так, Венечка. Потім знов треба буде косить. Веня, коли ты проедешь, будешь ты косить. Зразумел? Бо ты уже жорсткий мужчина. Тебе уже 7 год. Бачиш, тут уже ось зновку расте уже высокая трава з'являється. Коли яно зарасте, як было раней, то буде складано косить. А покуль яно такое невеликое, косить легчей. Ось так. Гляди, а тут ягодки, Венечка. Оу, єс. Яще не червоні, але уже ягодки. Смачні. Потім будемо їсти ягодки. Вітання! Оу, вітаю всіх! Де камень? Показати камень з великого відео майго кіраўніка? Ахаха! Вы все глядели великое видео моего кіраўніка на канале «Мой кіраўнік»? Угу, я не упевнений. Я думаю, что вы не все глядели великое видео моего кіраўніка на канале «Мой кіраўнік». Оу, ес! Не-не-не, вы не глядели. Я бачу по ваших очах. Венечка, показать тебе великий камень? Великий камень показать, Веня? Тебе не показывать. Я ж зараз не покажу, коли ты скажешь не показывать. Венечка, тебе показать великий камень? Тебе не показать. О, Вуда. Добре, Венечка, я покажу тобі великий камінь. Гляди на його. Великий камінь. Оу. Як же ми його знайшли? Гэта знайшов його Платонка. Оу-оу-оу. Менавіта ён знайшоў вялікі камень. А як мы ведаем, гэтая зямля вельмі хреновая, таму тут столькі хрену расце. Каму даць хрена? Вось, у нас тут хрена да хрена. Оу, ес. І тут сёння трэба будзе пакасіць і цяпліцы паліць. Вось так. Вось колькі хрена. Ага. Вот так. Веня, скажи что-нибудь у комментар чатовский. Тен-тен-тен. Веня, не хочешь ничего сказать у комментар чатовский? Оу. Тут така батька використав гербіцид. А має що геноцид, але тільки з гербарієм.
А вось тут така расце будучы гэты, той самы. Так. Ось так яно і працуе. Ха. Тут раней быў плот, а зараз няма яго. Дзе ён? У пячы згарэў. Шкада, плот быў малады. Оу. Тут толькі суровы контент. Лоза. Оу. А дзе самагоначка? Веня, няма самагоначкі. Такі ты, Веня, толькі пра самагоначку і думаеш. Вась. Веня, навошта табе самагоначка? Веня, ты любіш самагоначку? А тут ёсць самаростачка, глядзі, толькі муха пасядзела, значыць, што свежае. Оу! Ягодки. Веня, хочаш такія ягодки? Ці не хочаш? Тут ёсць яшчэ, вось яны, все твои ягодки, Венечка. Малиначка. Оу. Ось малиначка. Веня, показать тебе корову? Веня, хочешь, я покажу тебе корову? Веня, ты хочешь, чтобы я показал тебе корову? Ты не хочешь? А где Кока-Коля? Нема Кока-Коля. Нема Кока-Коля. Мне не купили Кока-Коля. Грошаў нема. Кока-Коля нема. Все нема. Все, Веня. Зато есть велизарная крапива. Будешь есть крапивную колу. Колу з крапивою. О, доп. Yes. Так, будешь, малайчинка, Веня, ты такий добрый. Веня, ты тут? Написано 0 глядачов. О, не, Веня, тебе тут нема. Венечки нема, нікого нема. Навумки нема, нікого нема. Толькі вось велизарные бразильские почвары. Оу. Поглядите на их. Какие агрессивные, неадекватные истоты. Таких мы не любим. Мурашки гэткие. Ось так. Толькі 3 чалавекі на стрыме. Ёсць хто? Толькі пупсик один ёсць на стрыме. А вся рэшта дзе? О, дуб! О, гэта дуб! А я і не падумаў бы, што гэта дуб. Не выглядае ён як дуб. А вось лісцё дубовае. Ха! Веня, тут толькі один пупсик на стрыме, а ўсіх іншых няма. Што ж гэта такое? Гэта пачвара стан. О, колькі іх тут така. Голай сракаю сюды не сядайце. О, вітаю. Бум-бум-бум. Пупсик пишется номер 1, а Венечка пишется номер 2. А я тады які номер? Оу, гэта што, валошкі? Ці мне здаецца?
Пим-пим-пим. Ось які милі, пригожі квіточки. І тут така, оу, працьовиті істоти. Ага. Угу. Идем до коровок. Калі іх яшчэ не зарэзалі і не з'елі. А як вы думаеце, коровок зарэзалі і з'елі? Ці іх яшчэ не зарэзалі і не з'елі? Покажу корову, добра. Корова будзе на стрыме. Задавайте пытанні. Ага-ха. О-хо-хо. Хі-хі-хі. І іншыя словы. Юподжи... Что? Что ты написал, человек? Я не разумею. Тут озеро несанкціонованное, а там несанкціонованные болоты. Як так? Охо-хо. Иду показывать корову, коли знайду. Коли не знайду корову, то и не покажу. Чим? О, ну, знак. Добре, что я не ведаю, что он значит. Чик-чик-чик. Иду по корову. Покажу корову. Чин-чин-чин. Ішов по корову, а знайшов трактор. Оу, єс, трактор. Оу, що він там робить? Поглядимо на то, що він там робить. Ня-ня-ня. Веня, ти мене кохаєш? Оу, дякую, дякую. Ма-ма-ма. А матулю любиш? О, Соненька трохи сховається. Буде не так спекотно. Чин-чин-чин. Глядите, что оно робить. О, не. И он забрал сено. Что ж тут робить? Жанчына кіруе гэтым аўтамабілем? Оу, ось яно што. А я и не думал. Чин-чин-чинг. Все, иду показывать корову далей. Треба буде, мабуть, на інший бок пайсці. Лёва показал фигу тебе. Ау, no, Лёва, навошта ты мне фигу показал? Там суровая. Чин-чин-чин. Там некие разборки, ці что? Працують. А ці працуєте ви? Напишите у коментарях. О, а это что там? Ямы некие, поглядите. Некие ямы повыкапывали. Навошта? Не зразумела. А там яшчэ один трактор выязджае. О, ось яно як. І ўжо гаўной пахне. Ужо гаўно. Я ўжо адчуваю гаўнапах. Это значыць коровы побач. Толькі дзе побач? Не зразумела.
памятаешь, яны уже заполнили эту штуку, там где мы кричали гау-гау. Коров няма. Всё. Коров есть и любишь? Чи глядим, коровы есть и нема. Не бачу коров. Сховали коров. Нема коров. Нема коров. Где яны? Зникли коровы. О не. Все коровы зникли. Нема ніводної корови. Короваў нема. Вёска збяднела ўсё. Веня, няма короваў. Ты з'еў коровы? Всех короваў з'еў Веня? О, вось яно што. Вось яно што адбылося. Усіх короваў вёсцы з'еў Веня. Я так і зразумеў. А што у вас робіцца? Кажи гау-гау. Не, я не скажу гау-гау. Пум-пум-пум. Што рабіць? Толькі мяу-мяу. О, мяу-мяу я не кажу ніколі. Гау-мяу. О. Що вам показати, хлопчики і хлопчини? Сатурніта, молокіта. О, но. Спякотно все. Это мотыльки-капустницы. О, ну ось так яны любят летать. Показать вам. Пум-пум-пум. Иду все. Погляди назад. А что там? Нема там ничего. Что там шумить? Не зразумела. Ты там? Не, тебе там нема. Тому ти брешеш. Ти у хаті. У квартирі. А я зараз зайду у американське село. Веня, що ти робиш? Оу, я таких знаків навіть не ведаю, Веня. Глядите, мы потрохи заходим у американское село. Ось яно, починається американське село, ви бачите. Чин-чин-чин. Тепер можна йти назад. Бум-бум-бум. Веня, ты поглядел мое великое відео, якое сьогодні ці вчора виклав? Ти не глядел? А, Веня?
Вениаминчик. Ха-ха. А на Вумка поглядел. Малайчинка Венчик. А на Вумка. А, пупсик. Поглядел. А Лёва. А, Левчик. Левбинас. 7-7. А? Что я знайшов? Такого вы яшчэ не бачили. Вы поглядите. Разломали всю хату. Оу, no. Хату зламали и будут закапывать. Ось так у нас робяць. Чамусьці я бы так не рабіў, але яны так робяць. Ламаюць хату, калі там долго не живут, и закапывают. Вот так. Я пойду до дому думать, что мне пить. А вы можете задонатить моему батьке. Кастусю, татусю. О, Венечка, тебе подобається стрим? Чин-чин-чин. Крок-крок-крок. Пить треба горилку. Оу, не-не-не, такое пить не треба. Горилка на то и горилка, чтоб ее подпаливать. Откуль той, брат? Ну, не з Братиславы, так ладно. Але и не з Сястравы. Недзе паміж тым і сем. 5 мільёнаў даляраў. 5 мільёнаў даляраў заўжды возьму, Венечка. Можешь покинуть мне 5 миллионов долларов просто под моими дверыма. Я потом отчиню и заберу. О, ну за такое можно и в ван отлететь. Пупсик. О, пупсик так само можешь покинуть мне гроши. Як мы выявили, короваў тут така няма. Але яны былі. Дык куды яны зніклі? Ці я их просто не бачу? О, а там щось робіцца жорсткае. Штосьці ультра жорсткае там робіцца. Все, можна далей ісці. Але урэшце, навошта ім яны вось гэта зрабілі, я так і не зразумеў. Пум-пум-пум. Такія вось пум-пум-пум аж. Що ён там привёз? Не зразумела.
3 бясконца. О, Веня, 3 мільёнаў бясконца я заўжды возьму. Не, гэта на 3 бясконца хопіць. Мільён бясконца на 1 бясконца. Супер. А, Венечка, а где Татусь-Кастусь? Ты не ведаешь? И он не на стриме. Ага, Венечка. Растуть у крамі. О, растуть у крамі. Вось яны што робяць. А я думав, яны у спортзалу пайшлі. А тут, глядзі, трактары так і ездзяць. І там яшчэ адзін. О, ідуць усе. Татка ў краме, але ж ён быў у спартыўнай зале. Веніамінчык, ты што мяне хочаш надурыць? Думаеш, я ёб нейкі? Доп-доп-доп, 6-7 так проста не надурыць. А ты што? Бум-бум-бум, тум-тум-тум, сагур? Ага. Тут высокаінтэлектуальны контент, а ты мяне намагаешся надурыць. Я ж, калі скончу стрым, патэлефаную бацькі, і ён такі: а я не быў у краме 7 год. Ха-ха-ха. І ты такі: чын-чын-чын. Не, Глеб, я не брехаў табе, тюнь-тюнь-тюнь. Всё, я запамятаў цябе, Венячка, амінячка. А матуля тады дзе, Веніаміначка? Веня, дзе матулячка? Твоя маточка. 6-7? О, 6-7! Гэта я разумею, гэта нормальный контент. Высокаінтэлектуаліці. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Можу залезці ў балота, а можу у дрыгу, а можу ў алёс. Куды хочу, туды можу. Ха-ха. Чик-чик-чик. От сябе да сябе. Бум-бум-бум. Венечка, Венечка. Глядзі, нейкі construction робяць. Oh, no. Якая гэта мова? Тая самая знакамітая мова майго кіраўніка. Пупсик мне тут пише. Это мова 6-7. Оу. Глядите, какие тут кветочки. Чего вы не переключаетесь? Вы что, охванарели? Оу, кветочки растут. Что это за кветочки? Напишите, коли вы не ёлупы. Напишите, что это за кветочки. А коли вы ёлупы, напишите, что вот гэтая за штука. Вот с таким дзіўным листем. А покуль я поел червоной кисленькой штучки. По идее, это можно есть. Зараз и проверим.
смакота. Ням-ням-ням-ням. Диарея? А, Дёник. Диарея ты хочешь написать, или что? Ням-ням. I have diarrhea, ты wanna say. Чин-чин-чин. Навум, зараз пойду у твою хату. У хату Навума будовника. Оу, Навум, твоя хата тут стоїть. Оу. Оу, єс. Що, я прийшов додому. Тому можна виключати стрим. Правильно? Чи неправильно? А? Можна виключати стрим, чи не можна? Чи ми будемо... Пум-пум-пум. Тум-тум-тум. Сагун. Та-та. Гвоздики на потолку. Что? Какие гвоздики? Ты что, дурный? Веня, что, не можно было это есть и все? Я отрученный теперь. Веня, чему? Хочешь сказать, что не можно было то и есть? Это Т-9. А, такий танк. Позногти. Какие позногти? А вон, ты про что? Оу, ес. Все, Венечка, можешь задавать питания, я буду тебе отказывать. Калі ты не парацетамол, вядома. Мы гэтую хату спалим потом, абальем бензом не спалим. Все, Веня, уже часики тикают, як ты хотел сказать, ці что? Оу. Все, Венечка, я спадки. А ти як хочеш. У Вені затримка, о, то треба до лікаря йти. У Вені? О, Вену. З першого разу і одразу Вену. О, ось так ти хотів сказати, так? Веня, ти такий милий. Все, Венечка, ти хочеш, щоб я скончив стрим? Погоди, что я могу. Я под водой! О, нет! Ты такое бачив, Веня? Турею уже.
Які пригожі, яка пригожая природа, ви тільки поглядите. Дискотека. Ось оно что. Макияж. А треба було їсти травку. О, травку завжди треба їсти. Ти що? Это ж природа. Венечка, а коли після стріму я тобі потелефоную, то можна скончити стрім? Що, Венечка? Пум-пум-пум. На побачення усім. І глядіть велике відео, яке вийшло на каналі Мокер.